Mayam Kromzari Impact News ki Manung Hona Keke Thokchom Mayam Taram Noksari Ngarang si Manipur ki Mapam Ayam Bada Kangau Lak Pakan Manung Lai Nungsitna Mioi Ahumgi Punsi Mangan ki Bam Tongan Bas School Sing Aduga Yum Sing Aduga Building Kayama Mangan Tahan Basing Mayam Lak Pasida Manipur ki Miyamna Aduga Manipur Government Aduga Tongan Authority na Karamba Thaudang Karam Chekin Thorang Lokot Kadagi Aduga Lokot Payaba Sing Kari no have the Matana Kana Budam Impact News ki Sedio the Langsin the Libidi Basi Nasi Guest Yahamada the Sovabati Samon Environmentalist News Abraham Tram Noksari Lona guest in my election Biriba Dr. Meghachandra Singh Nodal Officer ICAR Manipur Center ki Nodal Officer ni Oza Tram Noksari Lona guest ngi Matai election Biriba Aribam Robindro Sharma editor Poknapham ni guest home Makpu Manung Huna Taram Noksari Ado Ganangi Wafam Sikang recall Torga Mayamda viewers in the Sukoya Amukana Young Sarabada Ganangi si Kaksing Dagi Yenkom Ningol Mayang Ombi Nungsitombi Elias Memsa Habi Ama Laiboti Todo the Lake Sosanpur Samolal subdivision da Sinkol High Haiba Magas Hokogin Haiba Mokoy and Isu Al Natani Laiboti Tokuta Mokoy Lake Hidre, Basidam to Sokoyam noise. Tobudabu, Harry Basimu Todosing Simamang, the Nolai Nusina Sing by Yam, can give a matam the so sing by me, Simina Pause, and the Kisina Ahanba, where I'm Gandra, the Kalimaho, Pokti, one to like Nusikumba Yam, can sit Paseduka. So San Pura City Sang, 61 km per hour, report to Sing the 95.76 km per hour, Aduga. In fact, west of 57.6 per hour. Kilometer per hour, the Bisnupur 97.92 km per hour, near the Baraksita, Hogi. Kanada Sungarangi, vision Haitare Rangi, Todosing into Carmina Karikareba, Kudung Yam Satiba, Humtoki Boko Mam, the Hoik Nasi, guessing the Yana beer, Amtung Mam, Yemina Sahanda. In he to come na he in Takasak Zoma, yes, the Hoyle. Potato my look to Mama. Okay, Mayamna Sida Yimbikiba Yamna Satiba Tamtira Talk, Yum Pike Tokpa, the Paitoi Yum the Gi Tolopa, do Masin Makamiam, Amoina among that home Bagi, Sangsu, like Tibazi, Hen Columbus, we had school sing Tectana, my racing Sopi Matang, so Hanba Day, ICAR, Yamika Yahama questions, I tell it Tamzage. Maroina Maternity Department, Haitare, Metki, Saitiki Su Sigumba, Lakani having warning, see Hana Dumaka radio, the TV, the Nataga. Even papers, newspapers in the Dom High, Haying, Antragang sit, Asuki, Hapta Simanung, the Nataga Sigumba Mada, Sminakan Banung Sitama, Lagani Natas, my Lakani, Highway Posse, warning Simanguna Tosidum, Tengnaze to Handaki City without any warning, equal warning, Tengna Hodaba, Sigumba, Lake Hibasina, disaster Topasika head, Oikibra Habidugi, Madugi Opam Su, Ponto up, Tam Jetting Benedo, Kari having is why Matang that Matamsana warning to Maga the Sumzi, and Hanmangan can be recommended lazy. I see ideas. Koi ICAR agrometeorology advisory farmers ki oina koi advice bijaba forecast medium range forecast pi bai tare ko aduga koi weather data adagi forecast disaster sigumba oiba yabagi kanozi warning pi bazina koi IMD India Meteorological Department sina tawwa aga koi Manipur de koi airport unit macha maoina adumaina leiba aitare IMD je adu taseng baidi koi forecast si IMD gi board mai mathau responsibility kano da website ding rang je dum lei ajai ba ko ngasi ju lei ngasi di thok dai taseng na adu forecast hayeng ju lei hujike sumaina ngol na pa yabi set lak ge ya ba ge phibam je adumaina forecast si lei ajai ba adu si akoina public ta yo han ba ge kano ji
ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯨꯟꯅꯗꯤ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯕꯨꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ 95.8 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯑꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 0.6 ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯁꯤꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯟꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯡ 10ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 64.2 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯑꯋꯥꯔ ꯁꯤꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗꯅ 98.7 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯑꯋꯥꯔ ꯁꯤꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ IMDꯅ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯟꯗꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯋꯤꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯤ 60 to 70 ꯍꯥꯏꯗꯤ 60ꯗꯩꯅ 100 ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ unpredictable situation ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯛꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯖꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯛꯏꯕ environment changes ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ effect ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯚꯥꯕꯇꯤꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯖꯨꯟ 5ꯗꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯎ ꯊꯥꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯎꯗꯨ ꯍꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯕꯗ environment policy ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ not only ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯌꯨꯍꯥꯔ ꯍꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ environmentꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯠꯂꯦꯅ ꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯇꯔ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝꯂꯤ alert piba aduga warning piba haibasidi concern authority gi daitani adu ngasai khoigi kenogi ICAR gi taw meghana habi du yam chumme haidi masigi whole keno se mayamda information disseminate tawba pau piba adigi khoigi radio da khabar da yawhan nabgi masak oiba khoigi mat ke pot sidi ngasai gi khoigi Indian Meteorological Department na hariba sina ayamba tawbigadawne especially kenogi sigi wind speed kumba rainfall data bu hairo kari bu hairo hoi leitabdi nate environment department gi su khoi state environment department gi su data se district wise breakup adum pi ba hore aduga similarly ICAR khoi lamphela leiba sina su khoi da PB base adum nungtigi khoigi weather report se adum PB auna Manipur da samjan harakanda khoigi paumi mo oina khoina thengnarak par sigumba wind speed khangder rainfall khangi da data khongge haita gadi only khoida fangiba source se environment department am leire number 2 da khoigi ICAR lamphil gi sima leire adu number 3 da khoigi Indian Meteorological Office hai moise airport leibse asimagani ada tabudabu hariba ohum sida report sing asai district wise breakup fangis district ki thokpa khoigi weather report sina environment gi fangi hajatare aduga Indian Meteorological Office khoi airport leiri sina biri sina only airport ki surrounding de lebe keno duni similarly khoigi ICAR gi lamphel lebi pb report sidi ICAR area duka oibra ina khanje aduna masigi yamna khoigi Manipur se biodiversity rich oiba yamna flora fauna makhan khudimak ching tam turien adigi khoigi climatic condition da haraga equatorial climate
haidi samudra mapani climate bu hair su ko aduga ching awang ba Himalayan climate ka su phangba adugumba biodiversity parks and nama resource yam leiba mahum sidadi weather station si yam darkar ne khoi every khoi different darkar ne having asagi weather station si tonga district sing gi manadabni na for example say ngarang gi nonglen si yam laibak thibo nonglu si khoi sida kanna silai si sai ngarang nahan se last 2-3 days si sai da nong ta de hari bo notice ki top state si nong tai but ngarang nahan Sunday numit ngarang thodok thokre ta Monday si dati hojiki environment department gi report matung ina koi 34 degrees Celsius amuk saiba hari basi Sunday dadi amuk yem kan dadi Manipur record 39 degree Celsius amuk saiba hari Sunday na khangsa sarmaga amuk Monday si da ngasai gi nonglen lusi ayuk ta lak thoro kan nung dawai na khangi ingber kainom ta weba 34 da haithare ba similarly ngasi su haide ngarangi makhang ngasi na 33 do haide auna sigum bagi magi climatic fluctuation changes adiga magi kai haitare sigum mayam leibani na masigi jidadi khoina tongan ba district singi oiba topography tongan mena sida tongan ba weather station si marang kaina thambiragadi madugu the weather station sing do base over report to khoi media da khoi television da radio da ade khabar da matang chana warning oina phongbi ragadi khoi gi leiriba lamdam sigi mayam sing se mit mai oigadabni ngase yu khabar pa da sisi leini khoi ni haiba khoi gas ki pau hapagi mong da ko masi ju kharaga yawgadi ei swaina kana ga dan khanje or maruina hariba Manipuri climatic association si frustration laibani sigumba report tarong matamda yamna mayamda hena aware lagadi madu mi thodo wathok mayam do khara makai di handagaba ngamgadabani haibsi jagi kanoni opinion da leira do matang za Robindro da thamjaning basi ujiki hariba disaster gisu tonga masai thamjabaduni nonglai nung sikatana te laka to sing saw do lakpa yai adigi sing saw do sumamang su yamna mi dum paktak na khara dum lagi da ba yawi yam nungai te diga even earthquake asoba ma lakpa do sigumba sing si adum natural disaster se dum asigi kudong thibase dum nangani haijaba adubu saida akhoi state ki oina planning hoji Manipur State Disaster Management Authority na lay hoji akhoi election ni matang oibaga moi sindana kasi si phambi on haipni mo khoi de so khoi gi madu knowledge mayam da pba basing do pijage na tawre du moi su survey satpagi yamna asin batan ja oiba aduga election hoji Manipur go su haying hangchi si tang trai pan si Lok Sabha election ga leibina sigumba official mayam ja yam sinabagi oibina ngasi gi si tang akhoina yaujaningba hangjaningba question mayam di thok tre na hajining ado zaro bindo thamjaning se samaina disaster planning disaster policy je Manipur yo ni lai si khare hena phagadhan bagi mathau tabra phagadhan par mathau tabra duka ji fire department se makhoi goiba lai mamang da su nahan fire service week na je dum chathari bani hojik se adu fire service department khakna tawdo ba duga tonga disaster management je makhoi su response yaudabra adu karam mane hena sigum basida sanghal lakanda sumaina thodoka thok awana ta khota da kanana response logodam na haiba wang sini kari habin soida disasters management ki matang da akoi gi sida hekta akanaba thorang sing paikatna department ga hangal to basi kuidi india ri su basi akoi disasters management 2005 on do malai dijin jabda madui makada asum atai state singda dagi kaira akoi gi national gi oina su akoi gi national disasters response force lingi akoi gi hoji phauda ina khangjabada battalion chi tani thoi leibu male West Bengal Odisha karika si mayam aduba North Eastern ani leibu male Assam da ama headquarters Assam da ama Arunachal Pradesh da ama ana moi headquarters hanaba maban chegi December da Assam gi Sarangi ba kanum haibra Arunachal Pradesh na holangi ha ai kanu so open da haibina kanu tawmon adu moi gi Assam gi na koi sonowana foundation stone led tawgi nongota simultaneously adagi Arunachal Pradesh kina koi pema khandu tawgi ada lakshani ngi wapum de Manipur su akoi gi national disaster harga koina khangri si mapungoina flood drought earthquake adagi koi gi cyclone si ayam mapung wena si wena kane masigi kano si akoi Manipur da noi lere loi thoe landslide ta 2016 da Chandiel da landslide ta khulum pulam number ki kano do kano ti akoi Assam da ki national disaster response force la aga sida koi ki relief and rescue mission
operation chathai akoi sida leijeraga di khudakta heta sanction ba yaga du madui khudung saba dum leite adagi akoi na natural di nataba akoi mioi bana thon ba disaster haiba ai amang singjage singjamai gi yum chidok pagi market sabagi da mayam na youth long na kak pada ninghai na akoi gi mi mayam si hibdo nai du complex tugai gi tugai bi da madu med disaster ni tai musu madu gi matam tu madu nan dai ba soi ba mayam do khudak ki oina matieng pang na ba moi punsi kan na ba akoi gi disaster kan abda leite hai bi na khar sangum gadra adu mangai re ana akoi de toy nong nung sit si yam thajade ngarang thoi do mi hong gi pusi mange akoi nungai to phumduk chari matam chadna chu malai bak thiba to phukta to pusi gi da lai gi da du gi da ko nungai to phumduk chai ai sa ju phumduk chari ala si chu ko lai se ko gi ngasai gi swabdi da ta environment se jam lak ko sina akoi na dum khangi akoi gi nong nung sit si April May swai dam tawi October November swai dam tawi how to pump the Akui say I am a Bengal. April May gi si akoi coastal region sida sabadagi low pressure lakna samudra gi sikalakpane aduga October November gi sina samudra da sakalakpadagi kamphal gi sitchalaga tawrupu pone ani se bokoi dum thengna ne du suyam sauna damage such a large scale like the amna kanotona tawbusidi handaksna ahan brena khanjai aduba seida state government ki mai kai degi ngarang baktada khudak ki oina lawhut ki ba kogi thaurang thudok papeningai oite aduga masi leidabana ni auna aidi ai mota aina hajaning badi state government na kanna center da taksilaga Assam Arunachal Pradesh link is whole notice India gi on link mani adu ai khoi gi tongan bama khoi gi su link biu koi da matam biu natang state government am link kharage haibu gum bama sap sana thamdraga di khoi ngal ngal sing saung la ni ade amula ni sigi kano me am se moi ngai sahi mada dum thok tan da lera ga calamities ngakni landslide drought adagi ising isau mayam se dum thok tan da lera do government ma saida suk sang wa sahi sing sida initiative lokotri si kari gi no haiba wahang si di hang ba ya ba wahang amdi were adu matang da Manipur State Disaster Management Authority haidana hojik se dum sigum amdi lai adu main power level lai tabra haibdu made koi madu sab sab kham ngam de matang da ja ICAR da ICAR da thamjaning mase madu na main power na traga department ko afam thoidong to horka da public na sigum am lakam matam da public na kari kari kudak to ba ya ba sing adu ka maina escape to ba ya ba sing si kari kari obi have the awareness ai tare kari lebi masi matang da kari opinion lebi smaina public na to ba ya ba sing si taseng badi ai disaster gi din na sade adubu ngasai habi gi dumaina ngasai gi akoi disaster authority je ahan ba central government gi lakpa kanda akoi da ju notice fange committee ama sembagi adugumba kano ma leirame de khara lega kramai tawna khoi ju khang de kam khang gi de tat khrai jai ba ko kaino da si ju agriculture ga ju mari lene anything calamity ama thok pai je lau agriculture effect like doi lei ne adu atopa lam da di lei ne do khoi da di yaugre akoi ju gyan ta de adu kana da lei ge je ma khang de ai number 2 da buji habi dumaina taseng bagi akoi ge Manipur gi ji tongan ba issue amane hai jai ba ko asagi Assam dai la akoi da kal ya pote Arunachal dai la akoi da kal ya pote kaino da se West Bengal ga Orissa ga di yam nakna ba pham ne ai di communication yam phaya koi ji da di sing ngak ta ne sei da disaster me da response team am la phab mi humi chang da jang doi ne adagi hujik ta original army gu ma kai gu ma thajal laga du maina tawna ba ne du ga taseng bagi ngasagi disaster ai jina tongan ba ma gi kari ai tare khoi gi training ama tongan na lai jadoi na jai ba tongan ba pot na ba aduna sima lai adagi akoi gi ICR gi oina ai ngasai jai ba weather gi forecast se akoi di taseng bagi di laumi sing da kari man handak nong ta ba yai kari thane ai kar lau u gadra khoi gadra adagi kang gadra na pi tin tarak pa yai sine ba koin tau jai di ko aga taseng ngai ngasai bi gi ba
warning system ji IMD gi mathau ne IMD gi keno ji ma cut off tor agadi akhoi da kitang asoi ba khar lai ne laujai adu taseng na akhoi da dai lauraga akhoi da taw ga de akhoi na taw ya do akhoi authority ma ti oi de jai ko adu na akhoi ju taw ngam de akhoi website ti ui khang nge adu akhoi na lau thok padi ngam de se kudam moi na ngasi ji taw ne ai re ngasi di taw dre kana hai no hai bi question nam la kana adu gi authority oi da adu bapu any department related oiba ngaktani ama disaster ama thokpa haibsi responsibility of public ki su hai tare aduga akoi local authority municipal authority ki su darkar lei makoi su adagi education department ganang take the education mahiroi gi school sang yaw ti ni satra soi bani adagi SEO office humtoi bani masi kanana badigi responsibility si madu concern authority district authority su yama sober responsible amadi mathau tai adu hojik si in favor of election hai gadra masi tawda su yada basu umba lei basina madu public ta wari sing city kitang suffer thori myam ji kitang yam kan hardly toksan da bagi government na initiative lo doi ma mi di tai habi wafam do zaro bidon phone matang da yam atin ma break lo break da ko yam thon jake impact ni suming ta don review break matang ma yam pukana tram noksari naina sari pasi impact ni sum manu hun da thamjari si ngarang si yam kan banong lai noksari amana mioi bagi punsi pawa mahal lak pa da tungda si matungda kari kari thodo ka thok da gi hai bagi matang si khang bangam da ba adubu government na sigum basita hena initiative lo ga di hena mioi bagi punsi pak tak na mang da na bagi da muta lokhat pe abasing aduni naina sari matang do ja sabu samom da laksaning basi asi government gi policy hai tare school tek pe yauri satras mahiroi soi bani SDO office unda mamang da haije gi maina to mayam sina school gi authority madi lairi education department lairi district administration ju yamna hoi magi election da loimak kana tor ga su mi bi punsi gi election ga du madugi tongan bam su yeng kan da district administration da municipal authority gi kaksing municipal corporation council manung da ni thoi ba thoto wa to kato hoi gi kaksing lai da base madu kumbagi wafam lei adigi local authority hai betare ching da tori ba da magi search leaders sing aduga tongan thon authority makoi na loimak government ama sem da kayat loi yawbani na makoi tawba ya basung si kari oibe yai environment kanna ba pukhona ba da boiro sigum disaster management tholok ba da boiro kari khara precaution kai ke lobe makoi gi initiative se kari habi ni sai matang da to budi khoina hek ngasigi impact tv gi discussion sibu haire adagi kenobu haire ngasi thodok to thokanda khoi se khara concern oibdong na hek tawe haide mioi bani na ko ada especially manipur context ta yeng kan su ngasagi thodok si thok taga hek kaumba thodok thokanda na si torbori ka haige hena keno to wogi kenom su le hoi masigi keno tu gi wati wana chadaba auna ngasagi khoi gi system se khoi gi authority ama lerimni na government am lerimni na magi system sida ngasagi hojiki khoi gi disaster bu hairo the climate change bu hairo hoji ano ba khoi gi malem gi no hongai ba environment pi ba chau ba safu mayam u khoi deforestation bu hairo sigumo mayam sigi keno si khoi gi kaithak bai tare ko masi kaithar ise ngasagi khoi leiba authority sina masi kaithar agadi kai toguni haibagi magi khoi matam chana keno tongna madugi step to lowgi kenom di dakar yam oire ahan mado ko haidi ngasagi magi khoi gi concern department ngasai manipur government su department di leitap nate mai magi khoi gi leiba issue sing si thengna na ba ado haiba concern department sing si hai tare ko aduga masigi marli na ba keno sing si ayambadi matam chana moisi keno to ba hai tare ko moi magi kari infrastructure natraga manpower walaga su madu yengsan biraga strengthen tawna thambi ba hai tare example loina harabada ngasai gi forest department hare forest manipur gi forest coverage kannana forest department leireng khale ado mangon da leiba masang mathum du leitragadi manpower hairo equipment du leitragadi mana ngasai atu pak chawbo keno si magi ngasai gi mi lising ama ni na kisungam ponte ba ai whole keno si yengchen ba question ba haibagi amasu darkar leirni na ko auna ai hajani na ngasai gi karigumba khogi natural disaster adu ko karigumba issue ma khoina thengna ba targadi hari issue du khogi bapum phana thengna na ba well equipped oibam change ba concern department khangde adura thengna ga dori ba keno si aduna madu su long term plan short term plan yeng biraga hairiba government sina haina to madugi involve tori kamu sina madugi oiba tungan ba khogi kari haitar ke policy haitar ko adu mamdi sema change kaino da every year khogi april in between april to may se adum
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝ ꯁꯥ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯦꯛꯇꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯏ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯀꯩ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯃꯦꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯠꯂꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯪꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯒꯦꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इंटर डिपार्टमेंटल कौन कमिटी है एक्सपर्ट कौन कौन तौरगदी इंस्टीट्यूट तौरगा एवरी ईयर की लाप इनकॉर्पोरेट तौर माई डिपार्टमेंट मेखनब वाटको एग्जाम्पल डिजास्टर की मी वाले है होम गार्ड की पुलिस की लौना है तौनईदनको सिमिलरली माई कौनगुब सिगुबी कौन से लापकान लाइन डिपार्टमेंट है वेदर ऑब्जर्व तौर कांबू अदगी सिगुबगी तौर कांबू एक्सपर्ट पैनल गुब कमिटी गुब तौर एवरी ईयर मागी सिस्टम से रन तौर थम है मागी एवरी ईयर अखोई थेंगनगदब खसिगुब फ्लड खंगदे लैंडस्लाइड खंगदे सिगी ओइबा तोंगाना कइनो अदु मॉनिटर तौरगा लेननब कइनो अमसु याम दरकारने खंजे ओके मरोइना हुजिकी हारिबा डिपार्टमेंट की मैन पावर वाले इक्विप वाले हारगसु मयाम हम लैरिबनी तोंगान तोंगान फोर्स की सिनरगा मदुगी कइनो दुदि मेंखटपगी मसाकोती कोऑर्डिनेट तौरबदुदि कइसु काइदे हाइबा फमने दमरक सिदा अखोई गवर्नमेंट की सिगुबगी पॉलिसी नॉलेज अदुगा सिगे अवेयर ओइबसि मथौ याम ताइ मेरागी चाउ लामदाइदा वा थीनबा अदुगा लेबाक थीनबा वाफम तोखद हाँ एडवांस लाकनी खंगब तौगनी खंगब इचाउजी सूकान इचाउ लाकली सूकान नोन से लाकली सूकान ड्राउट से तौगली है खंगलेरबनीना मधुकी एडवांस टेस्ट लौरग गवर्नमेंट इनिशिएटिव लौखनी वफमदनी ओजा रविंद्र लाक्सगे हूँ स्कूल की एजुकेशन स्पेशली थमनजनी आगांग सोपनी हूँ एजुकेशन की स्कूल फत्रबरा है क्वेश्चन से हंगाई एजुकेशन डिपार्टमेंट येंहदबरा मरी लेनब अथॉरिटीना स्कूल अथॉरिटीना मदु वाकतबरा हुमतोए सोए अदु सोकपसु होय नेचुरल कैलामिटीज ने हारगसु अदुगुंबदुदि खरा हेना थोनिंगदबा उ टेकप खोपदुना मदु ओइजगरसु स्कूल हुमदोखिबदुदि मदु चपचाब अथॉरिटी म लेबनिना मदु तसेंग तहो येंहन बवाल होब्रा है वहांगदुनि करै हाबिनिंग स्वाइद करै विजन लेब सगे अखोइगे आकुक मक्ता हारसु आकुक मी हाते अखोइनि सारिब युम कई यस फिबम अदगी अखोइना तौरिबा कनोदुना सोप पनब सिबना बथोपनी अमाता थोपनी म्युनिसिपालिटी की म्युनिसिपालिटी बाइलो लेरिबनी सुमाइ तौना अखोइगे आकुकी दमक्तदी युम साबदा अखोइगे सी तौबियो अदा तौब सी तौददी याई याति याम तौरेको अदो नोंगलै नुंसित लाकदौरे हाइबगी नोंगलै नुंसित ता मायुक नबंगम बाहायगदा नोंगलै नुंसितना सोओइदब नोंगलै नुंसित प्रूफ ओइबा युम सुमाइना सागदौनी हाइबौ जिसबौदी ताद्रि अदो ngarang si aina kakching gi khoi gi kano ta khoi Facebook ta udu fajana ani rak sum phak adum pai re adagi ngasai khoi si da tha badu su udu su yata mathak gi jing gi loi mak pulap phak ta ubni ado madu nong nong sin da phak pa ngamoi da mawong da phak ta mayam su yauri na phak pa ngamoi da mawong di yum du saram maroi aduna phak pa ni edi lawi सुपैना लेरेसे युम अदु युंगिदी इंडिविजुअल युंगिदी ओजेग्रसु स्कूल गुंबगिदी कलमाइन तो अथॉरिटी अदु आई लाक्सगे अदा स्कूल से क्वाक्ता गिदु आई गवर्नमेंट स्कूल मानते प्राइवेट स्कूल माली सिमा अदगी होय अदु ओरसो इथाई खुनो गवर्नमेंट स्कूल अमो यावरी नसागी स्कूल साबाइसे आई युम साब बदुना फजना सेक्शन थोरां यावनो साबदि चटनदे तौनदे अयामना कनोगी ठिकागी थबक ओइना तौबना कनोनी स्कूल साबा हाइसि मक्तबो ठिका हाइसि ठिकागी तौसु मयाबदन खंगरिबनि काइथु पैसादुदगी स्कूल सागरगा मागी लहौदे सेंदोंग कनागी परसेंटेज अदुदु मयाम तौरगा अखोगी हाइदरी दुनि लुपा चामा काइथोपदा लुपा हुमुद्रादि कदाय कदाय दुनो चखरे लुपा कुंथ्राना थबक तौए हाइदरिने से जुमलाम एग्जाग्रेशन लेबल लितौदनो पने अना ngसागी ठिका न साबसिमक्तबो खरा
kano thokale ayamana te da to afabadi oiraroi madu afabadi oiroi ana masi miyamna khara kan yengchen ba amadi tarka oibra masi hayeng dong nungsi torokanda na te yuara harakanda city any kairani angang shoni adu tori mangda emsu gi da desam gi da sadra kangu na khoi higher secondary gi building nang sagapada nungthang na thomtum thuai gi mayam jaw madu gamina to hom thokne madu pot government gi higher secondary school ching de ne madu nungthang na thomtum thuai da madu thuai dam der di nan na mayam sim jari ne wari wa jari wa ana masi khana di section ba chume na hawai torom de housing la e koi gi Sovabati na haire koi gi environment sina ade koi ozar su tak pire sing nung kokol kokol mayam sina sing film sin la e sum lu bu henjel ga dong ni lai thur ga thar ga dong na te ai gan jabda sum henjel ga dong ni na koi su masi thengna na ba kamai to de ge de hauji koi gi kano da disasters management authority na na hawai di kya torom dam ne huji jaga jaga da satlaga moi awareness program jam to bani huji se school da su jam to bani ad masiu masu khare he kanjan ba ama sangi si thola di kamai to ni si te sok tana ba kari to batai hai bani chingma mayam ji hata angang no pi ko ja nung jam mayam ji loina punna khangwina ba mudi bathau tai ai masiu pam jam kan tham je okay hojiki disaster management gi orazu government authority na local authority na madugi thokta ba hai natural gi oi porin madu kanantana tamgam de predict toba asu yamna kanna nataga sokchan ni smaina yum hum tokini hai je hana hai banati to bodabu maduda lairiba concern building dugi natra concern area dugi authority amadi laibani na madugi du second trang do municipality orga municipality gi area da sabi yum singina sugamna wange adu tare masi tekta te kai tholok pa yai aduna warning adugi hai tare mogi municipality bylaw hai tare ko sigum su lai aduga Amarom school gisu sagi private school boys no government school boys private school recognition am piri bani government of Manipur na adagi hojik ithai khuno government high school adu gisu humtok tana cycle set humtok cycle tek tana kotan to mayam do adu masai da bani mairoi loop MSN na di madu report tawi makoi na yengchen ko sam tawi do hojik phawbi oina di government gi site gisu adu gumba chhatra sing da tana soiba nari ba te kai na im kamu dugi compensation pigin haibegi report edum koisi minister gi site gi sum thambadi lai adupu maduna punsi mangan baduni nungai ta de punsi mangan paisa na yada bani na madu punsi mang tringai da mang da na madu kai kai to da gi habduni oja Sovabati da laksage hojiki se hari thammi wafam duni government gi policy initiative mayam si long term policy ma sangi haibi wafam de thambire du mase tonga department lai banga tani environment minister lairi mahut mi pulap punsa laga lairi bani education minister lairi bani department lairi bani sigum basida karam baram key positions kaya kari lokal kan di hena masik mo thok tana ya ba masak oi biya ba hai ba wahong ni ma thamdari je mayam da ai war o hening is kari having inside da ai di chu hai jaga do ni sagi keno magi sigi monitoring to na ba government ki body guma ma khoi lei ta ba se ai na sumu jar ko de lei ta ma li ko masigi se yam ba hening ai di khoi ki keno se magi ba global ki keno se climate se hong punin hai tare ko na Manipur ki generally every year dum flood aduga landslide dum thokpui keno se record se dum lei ni na ba ana masigi keno se hana hoi magi keno da body tongan ba adu buja samtang thamjani na akhoi gi tongan ba mai kai di sigum government appeal to bodi dum lai re press ki media ki mai kai du people ki mai kai du government sigum se tobi hai lai re sum torokta basida karam pressure torokanda means government karam aware pirakanda smai so karamaina initiative lahon gada ki haide masak government da thinba ya masak sing duni thamjani ngi se khangdi khangi ma khoi su public moi public ni public so have si ma khoi so nungai ta ba tani adu tawni hana tawbi da ba long term sanga ma matam sida sumaina khoi disaster response team gumba na traga adu gumba gi coordinate to matak hek adu gumba wat pa se khare hena government da madugi key position sing duni thamanjani ngi se na har ka di kari pressure to ba ya ge sini ai am ta jawra ta hai bi ya ke chugai de ta seng na ngasai akhoi sigi je ai ngasai jo ajagre akhoi gi warning je already hana lairaba pot amana hajai ko IMD website ta yaw bana ba ada akhoi gi sida authority oi da bagi akhoi na ju to bangam de adubu ngasai haibiri ba disaster management authority disaster kangbu ama lai hajai ba ko
moyina uzaki website singji yangbiraga moina forecast tawibada warning pibada kemta kaide na idi khanjai aduna sina government na kitang initiative lawba ma changen khanjai ko government initiative lawkadabasi lawroktabasi tani public ki kholausi karmaina pi khoi da moina kong yong si gyan tan na da ba khar leine hajaiba aina hajai IMD ki mathau ne na khoi jum IMD da tainar ju yaroi state ki mathau oidoin hajaiba soi aga de adoi de masagi disaster management ji ju forecast ki thabak si ju warning ki thabak si ju darkar le hajaiba ko akoi ge se kudam moina orisa go ma kai gumba du ju moi adum forecast oine state government loi alert tawri ne loi yauri ne hajaiba adumaina khoi ju darkar le na adumaina government ki sumaina kai no da ujik flood khangde drought khangde every time thok le ne akoi ge maru oina ngasagi global warming gi factor mayam jina ko adugo public shu ne asa ai da sum thamni ne public ki shu mai ke no mayam sange ba ai public ki voice am sange yes ngasagi akoina di sumaina to honi ka men hai but public tagi voice to lak taga di ka men chu tumi listen doine ana public ki voice se koina generate to na hai tare yes public ki voice se hen kangkhalang na ba ai di gas phangde di law ka li adwari thau phangde di law ka li la ko similarly akoi sigum ba area se public sigi voice generate to na hai tare ko okay akoi ki media ki role lai adagi government ki ministry role lai tongan role lai civil society organization ki role lai maira pai ki role lai si matang sida aduna high civil society organization maira pai bi public simu ki keno se gyan than ga ta di proper awareness proper awareness of disaster haigera climate change bu haigera environment different department ma gi tungan environment to be forest na public ta singba awareness disaster gi haga gi khoi tawro bidon takpi dumaina disaster gi ba area do kamai tawni haiba si tho de si tawni hab do madugi dugi awareness program sima public ta pak sina khanba am da kale kaino da huji phau da khoi chamam na ri ba aidi weather report sibu khoi environment department gi lawraga hapana pharibra khabar da aduga ICAR gi lawraga hapana pharibra Indian Meteorological Department airport libsi lawraga hapana pharibra ai khabar si dai tare ko okay aduna kadai digi report se lawraga karam ba pakung pa ba report se weather gi khangde siu bagi gi hapana phage hai se si bhau da ai khoi sa bhau ya mun khangje de tare samam nari aduna masi gi samam no ma se phana bai tare ko public ki voice acho pom se darkar le nasai gi thodok tho kan da khoi ke no to bagi dung ngakna ta public na si ya de si to han bio khoi ni si le han bio sumbo khoi gi nonglen nuski ke no se mangjong na khangan bagi ke no se khoi da no wali da PBO kai na government da voice to ko public ki sumba rally gum jalak ba ai aba dharna ga okay hadak siri ba misi binai yari misi binai family da je se me ga tora ga ti madagi sembiu habi na ti adu tarsu sigum bi hena aware oi bagi mata ama lakpa yai habi wafam du di fukat piri makha chata bi mane aduna public ki voice ma toga public na sigi keno se khoi makum ba na protest to gum jaga le akhoi sumba ma toga di atop lam da kai tawi aduna sumba to kan atop lam da di se atop chakhot pa lam da di pungkhai ma pung mo ading se keno bu alarming situation le re aduna sem saro ga announcement ke to ga su lei ga du yauri ha madu buga do khoina la handana ba public voice matang sana la hanba okay public voice si matang sana protest to matok tai abduni aduga masida khoi gi disaster planning hai tare Aribam Robindro maruina mioi bigi thawai kan basini number 1 moi gi poi ka darka le si disaster planning de tasena mi si mina yaw bu khai nungai ta thodo mani na madu ana darka le do safeguarding environment adu tonga masal mayam adi yawham de thoi adu matang ida public ki voice protest hybrid si karaba mong da public ki voice lakpa ya bi system si karmai no oi bi ai habdi matan kari habin ni soida hade ki thoi ba thok sina masigi khudong chaba ma lawraga mayam hoba yai ane khalle si ngasai hujige haina ri mayam haina biriba akogi matam sana forecast tong du bagi kan ga MD Gawati ki website di yawi hai akoi khabar su karim kan da modu da yenga ga akoi da nai wi pau hapa du yawi su bato dori khotori karim kan da PTI da la ko si yawi modu akoi Manipur gi kan yaura ga Manipur nong yam kan su duri to akoi karim kan da phung ba yawi ado sang nai na phung da bai wa da ne ado karim ba hujiki Sovabati Samon na ko yo za da ta pi ba disaster management authority na modu taw do toraga media da thado pi ra ga di akoi na thinaba to do mo na thajan bi ra ga di
kalam chanda da hap to dan hap tare tangai phadaba koi sumba ma to tori haran da koi soi hap kan du pau muru bu pau ngai jari ba ri siwai to pung de kilometer sama sani yang ba du munuk sit am sit tori manipur da du du ha di adu yam sau pau ne ba koi soi hap kan hai jari ba masima tawon bam sangi adai nga sai thamjagi ba koi national disaster response force manipur da battalion ama yam da bada naba wonaba sangi adagi pangai da koi disaster management authority kita equipment mayam ama leiraga sinadana mi leita men power leita bodigi sinadaba madu sinaba sangi sinanaba honaba sangi leisa pasadi mayama somdi that pitrak porum mani state government leiru udi oromoi asomdagi center na thatar porum mani adagi hauji tawriba koi awareness program si khara hena kansinba sangi ana masi miyami phalau amakak lakuduni mathau tare se Sovabati na haibi buduni ana karangi thauduk dudagi akogi maram uraga madui khutong sab loraga koi miyam nasu sigumba somje tawbuna laubugi tangai phadaw mud leire hena okay public protest sama public awareness sama protest sama darkali awareness public ta na government jo aware ba mathau tai kari kari tawgadab no kari kari section thron la hogadab no du kari kari mathau tabasu kari no have public tagi he na aware ba government no from thoi tonga tonga department lai pollution department lai environment department lai forest department tonga tonga department ma'am lai ben maduga coordinate tawrkanda the police department home department aduga sigwa mayam punsalakanda thadok tu thokthringe da kai da section thrang lawba yabage thokra matungda kari kai tawba yabage haibatu hena tanaragadi matungda thokada khudong thiba kaya dagi kang thokpa ngamgani haibji ngasi lengbi leba guest oja Meghachandra adagi oja Sovabati Samon de Aribam Robindro na takpi ba yam nungai je loina guest homa ngasi manung da election bituna hariba passing national disaster haiba topic sida yam marik sum wafam thambi da manung nei makai thagasai loina ngasi go ni manung nei thram se batang se tension jare mayam panu pu amuka na khurum jari